Leikiang Thor, Ray Makeup the Ajawi Kamatayo Pauping. India with Prime Minister Bing Wee Ming Li, Semka Kami Museum, Pradhan Mantri Sangrahalaya, New Delhi Li Aya PM Modi na Tharkat Kami Haira. Tribal Kadam now Long Ray, all the Tribal Students Union Manipur at some Autonomous District Council Bill 2021, Dabble Sakawai Polishit Haira. Aja the Tangkhul Express Vipau Chanmi Keishing Iwin ng Anang Rumsa. India with Prime Minister Bing Wee Ming Li Semka Kami Museum Pradhan Mantri Sangrahalaya New Delhi Li Aya PM Modi na Tharkat Kami Haira. Rida with Prime Minister Bing na Semka Semmi Gahaili Masot Mi da PM Gachungacha na Icham Cham Gahai Shimkurwe na Raya Kalachi Rijum now Bing Wivang Mayala Gahai Akana da PM Modi na Hanga. Independence sam kapang wi aina zadra ghai shorkar gachiwa wi manga aina ngalei hi na achu hiran kha gachuili kashum gashapna da PM na hanga Prime Minister Bing Wee Museum shorkar gachiwa na hairami ghai shei theikhui nga sakra gachi hi la hanga Pradhan Mantri Sangrahalaya hichi New Delhi with dim Murdi Estate li sami haitale Museum chili India wi former Prime Minister Tharada Matiwi Mirin Kharjan kala athumna ngalei hiwiwang sami gahai maram chithaira museum chili zangyang khawai ticket la Prime Minister na lokhre ngasaya Tribal Kadam now Long Ray All Tribal Students Union at Manipur at some na Autonomous District Council Bill 2021 Devil Sakawai Bolishit Haira Hill Areas Committee na recommend kasa bill chi EDC election masarang laka Manipur Legislative Assembly li Devil Sami Lugachi at some na timan Saira Demand kasa Twitter chi at some Cookie Students Organization General Headquarters kala All Naga Students Association Manipur wi mizangda achahon thang Amity Hall Atim Chadi Complex Liga Zipta Indian Constitution wi atishurda EDC li Miran Pangshap Miran ma mirang laka EDC Bowls masabay mara gachi atum na nga zekhaira Reader wi administration ay na long pingjing asan laka bill chi nga zekhawai assembly li kuika mira chi laka makui kami wiwang assembly maring gapala pongshokka Tangkhul naga ungnaw long wi kumbai longshim aju wi darik makulibam khawai langzin saira ungnaw bing sai ko rana ichicha wi ngalang gazar kiya kha leisala la kumbai longshim ji mashoila rangru miser khawai ramunga amai kharar sai ko rali DNWL office na saklak aina ngotale Longshim jili agenda sangkhangai ping na aju wi darik trada thuruk wi alumni DNWL office li khwiwami paira DNWL kumpai Longshim apam na DTA conference hall adam na ngathor pung thara makhai li haupokra Dr. Ambedkar Jayanti Kamayon ay nang soda hangmadi da gakhane Stapna Diwas BJP Chingai Mandal na aya mayon haira Ranyeji former deputy speaker MK Precious Shimre na sponsor sami da chili Mandal president ay na BJP Karyakardas ping laga Mandal jiwi BJP office kambasom lila mayon kala Nagaram Imphal lila mayon haira Dr. Ambedkar Jayanti Kamayon jina Stapna Diwas Kamayon jiwi akaya kasada kambasom ukrul ay na Mandri Bukri Imphal li kalay orphanage shimbingli Kankhana Odyur BJP Chingai Mandal Karyakarda ping na Pangran sami haira da hanga Pila Central SHG Zonal Federation with Harada Gashine Annual General Assembly aya kupsang haira Gazipji Hunpun SHG Federation na rungmi da mapung phalak ay na sa haira da chiwi Secretary Rinjula rakwi na paumiya Gazipji ajahon tarik trada gatumay na haupok da chiwi angaran angayay le ngator ngazin service la rungmi haira Chilishinaw bing wi laysak maram lila mathalak ay na hangjitay haira Gazip chili exhibition lasada self-help groups bing chiwi pangthem odyur ngata da sem kahai lajitheng rokka exhibition chili indigenous odyur kaha aina sem kakhui akhong sopkai plastic khong accessories shanwai jonwai higatha la zanga Gazip chili Pila Central SHG Zonal Federation wi pungbu gathar laga pangsang haira Pila Central SHG Zonal Federation hi Ukrul District Women's Institute of Microfinance UTWIM wi azingli gazangasana UTWIM na rungmi kapok SHG azrashung da Ukrul Central Zone hili self-help group shakani apa gathumka da late lejia Gazip chili UTWIM wi director lavazanga
SHG gazip jili COVID-19 ari kap ka khuila sampanga da hang Moirangli INA complex renovate ka sa hi kupsang haira complex ka semchi aya CM Piran Singh na labayang sang haira kup ka sang thei khuida INA complex chi tharkat ka bai haira da CM na tutorly ka pishok ka Local bodies Pungwu Bingwi Atam ang red pay da Zingkum kahailala election masa kami wiwang Manipur Pradesh Congress Committee na Manipur High Court li petition tha sanghayra. Congress Bhavan li ajontang MPCC senior spokesperson N Pupendra na kahang Imphal East, Imphal West, Chiripam, Thoubal, Gala Kakching districts we urban aina rural local bodies Gala Imphal Municipal Corporation we election ji COVID-19 wiwang aina na da state sarkar na ngason rami gahay na ka state assembly election na kupsang haira la govit angaret la phamai haira laga arila local bodies bingchi wi election masa khami wiwang biayal thagasang na da phuben na hanga state sarkar aina state election commission na maramchi kathakui lungling hanka khawai high court na jizami haira kala kharam tarik tharada tharukthang hearing khwigara da N Pupendra na hanga Kadam now being na sakali full-time academic programs kani dambaira da UGC na miya haira. Reader wa UGC na we atisure da kadam now akana full-time programs kani ni ripsa da physical mode ay na kadam miya kasana. Chiwiwang kadam now akana full-time degree kuida leilaka full-time degree katay maperla online short-term diploma courses mang tamgurumpay kasana. Ara UGC na Miami kahay hi India li later clay programs psychorally pangabayna. Katamnaw na diploma program ling soda undergraduate UG degree with tambay. Maning aka masters programs kanini sakali kuibay. La bachelor's programs kanini ripsada tambay kahayna. Katamnaw aka na postgraduate degree la tam kala domain kate with bachelor's degree la tambay da UG ay na PG degree wiwang sakali tambay kahayna. Ka program kani sakali gadam chi class adam mangatak nasak phalung marada hangda khalehi lecture based courses undergraduate postgraduate kala diploma programs pingwiwang mana MPhil and PhD program li mazat na paimana Sikkim shong single use plastic khamchau khawai sadale Sikkim li plastic free state ngasa khawai the Sikkim Pollution Control Board SBCB na plastic bags shijin kapai maram nila state sarkar li hang haira board china kahang kumpai liwa micron hangshini da phanga li ngawa khamai plastic khau saiko ra kham haira sak hasada recommend saya chiwithili micron shaka makali ngawa khamai plastic khau masing sak tura gachi hi la hanga Plastic Waste Management Rules 2016 kala juwi ayin mathada zatnang sakhawaila saphalungra da porchina ngasan haira Sikkim li labels kala plastic specifications katha plastic khau bing mang shijing ngasak kachina phamaira da SBCB na hanga Sikkim li plastic shigijin maram yangsang mi khawai dax force la sem lugji hi hanga Single use plastic odor being earbuds plastic Pila, mithai ping, ice cream thing, thermocol, cutlery, akor akai, invitation cards, PVC banners, hikata, akashi da mang shijin ka kui plastic ping psycho rakara marang kachangwi aina khamhaura da lately. Sweden aina Finland na NATO li wazang hayaka nuclear free Baltic wi jan ngzek malay lumra da Russian kathana Dmitry Medvedev na hanghaira. Balance lay plungra gachi hangda ngalay kanijina NATO membership akwilala Russia wiwang taraka kangaday malaymara Kremlin wiwang opponents diomeka chungasang samara da Russia wi akoka jina hanga Raivak Ukraine wi Gargiv bumpli Russian attack sada civilians matiti sanghaira tharali sazi haira da jiwi governor na hanga Give nglem wi aina achahon tang Russian raimi bing thui hai sala la abom chili khalen daraka sasang hai da leida chiwi local authorities na hanga Gari akali la bom samsung hai sada driver akana gari khamong wa sholi bom jing workshop da mi baji chili ngalang da thihawa da hanga Rida Russia sipai na ramung hauda ngatum thui hai ka sa rijum nau bing han khu ungli khalen sangmi hai ka sa daraka thei khui da lei Mines kala bombs mga wograngachi hiaya Russian troops na kalensa da haimi hai saya da hanga lakawak Russia na Ukraine kli zakshila kahai raida da kaleji
ngachang ngasak khawai China na langachon phalungra gachi hi US Treasury Secretary Janet Yellen na hanga Western sanctions li sakta makakhuya bingji economic consequence masam samphangra the US Treasury Secretary china hangmathin haira rai khangasung li kagadom chithei da Poland Lithuania Latvia kala Estonia we president ping na Ukraine Kiev li Zelensky li wasam phanghaira US na le military khangachon sa da lupa $800 million Ukraine kli mi haira Chuiwang Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ningashi daraka pongshoka Russia na Ukraine kli raida da khlei na India with GDP growth 1.3% Sweden sakra kala income growth li la 2.3% Sweden sakra the World Bank official na hanga World Bank South Asia region with chief economist Hans Timmer na PTI li kahang now the wiwang na machukta India na fossil fuel li chikahan kachihan Sweden phalungra kala renewable energy shong maing array that workforce li shunau sharuk chungmai sang sak phalungra gachi arihon India we workforce li shunau akhum makumang manada hanga latluida khamadaya paubing India we Prime Minister Bing Wi Ming li Semka Khami Museum Pradhan Mantri Sangrahalaya New Delhi li aya PM Modi na tharkat ka mi haira Tribal Kabdam now Long Ray All the Tribal Students Union Manipur at some Autonomous District Council Bill 2021 Double Sakhawai Polishit Haira Ajawi Pau hi ay nang achang haira na kui gahain Psycho rally kamahai zimikshong sa seran